العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin
وفضل العلماء بقامة الحجة الدين وأكرم الأولياء بذر الكرامات الخوارق التي هي من معجزات سيد المرسلين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى درجة العارفين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهج القويم أما بعد فهذه نبذة من مناكب القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين المقربين وإمام العلماء السالكين الراسخين السيد الشريف الخاسب الناسب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Balaghahu Allah ta'ala bitatil aliyyi maqamal a'la wa jaral mani wal amani inta qamtum mimma syarabtum nasrari anwaril bayra wa min kalamil ulama syaira raghbata fi nasri manaqibil akhyar wa ibtighari dawamin ni'mati wa tamami rahmati wa nuzulil barakatil ghizar id bidzikrim tuftaqu abwabus samawatil ulal ulya wa tanil rahmat wal barakatu wa fuyudatul ilahiyah wa sammaitu jawarar ma'ani fi dzikrin ubdatim mimanaqibil Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Fa'aqul wa syekhul imamul a'zam wa tajul awliyal mu'azzam wa buranil asfiyal mukarram syekhul syakurin wasil wa khadratil malikil alam dul maqamil ala al-qutb rabbani wa nur satil burhani wal haikal somadani wal ghasunurani wa wabu muhammadin muqjidin abdul qadir jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Asta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hasanul Husainul Siddiqun Nabi Salih Jangkadusan Ibn Imam Abdillah Ibn Imam Jazazahid Ibn Imam Muhammad Ibn Imam Dawud Ibn Imam Musa Ibn Imam Abdillah Ibn Imam Musaljun Ibn Imam Abdillah Al-Mahdi Ibn Imam Al-Hasan Musannab Ibn Imam Amirul Mu'minin Sayyidina Al-Hasan Sibtil Imam Al-Humam Asatillahil Gharib Ahmad Gharib Amirul Mu'minin Sayyidina Ali Ibn Abi Talib Karamallahu wajah wa Ibn Fatimah Tajaril Badul binti Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa amma ummuhu radhiyallahu anha ya syarifah Fatimah bintu Abdillah ibn Muhammad ibn Mahmud ibn Thahir ibn Abdillah ibn Kamaluddin Isa ibn Muhammad al-Jawad ibn Imam Malik ibn Imam Al-Kadhim ibn Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammadin Bakir ibn Imam Zainul Abidin ibn Sayyidi Syuhada Sayyidina Al-Husain ibn Sayyidina Ali ibn Abdillah karimallahu wajah wa ibn Fatimah Tajril Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ar-Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yassir lana kullal umuri wa afina min kulli ham min kulli ham min
min au bala au ani nasabun kaan alaihi min syamasi duha nurawamin falaqi sobahi amuda yassir lana min au bala au ani nasabullahu fi wajhi atamalum munikha jamala ikatu sama isujuda angkuliha min au bala au ani nasabung kita abullahi au fakhujatan fi madakhihi mangdayaru mujuhuda yassir lana riwa'afina an kulli ham min au bala au ani Allahumma anshur nafaqati ridwani alaih wa amitana bil asraril lati au ta'taladai Wulida radhiyallahu anhu bijilan wa ya bilatum mutafarriqatin warda baristan fil lailatul ramadhan sana saja ma'ina warba imina min ijrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain wa dhaharat alil khawarij wa datu fitu furiyatihi annahu yamtani'u minar radhu'ati minar ramadhan inayatan Allah ta'ala bi walamma tarara wa samara sal jitil wa jal istiali wal istiyati fi tasdamil ulam Faqwa bi abil wafa ya ibn aqil wa bil khattab bil kalbatan Muhammad Mahmud Ahmad al Jalil wa bil Husaini Muhammad bin Qadiyabiyala wa qaralata bala bi Zakaria bin Ali Tibrizi wa qadail matariqati anil arifi billahi Syekh bil Khariq Hamad min Muslimid Dabbas wa la bi samiyatil Qadiyabi Sayyidil Mubarakil khirqata syarifata sufiyah wa ta'adaba bi adabil wafiyah wa lam yazal malkhudhan bil inayati rabbaniyah mutamassikan bil kitabi wa sunnah wa kana radhiyallahu anhu yaqul la yasluqu li mujalasatil haqqat illa al mutahharuna min jallat
wala yambahi li fakirin ayatasadda wa yatasaddaru lil syadin nasilan atau ilmal ulama wa siyasatul mulki wa matal hukama wa iyyakum an tuhibu akatan aw takro ila ba'da ardi af'alil kitabi was sunnah kaila tuhibbu bil hawa wa tabghadu bil hawa. Allahumma ansurna faqatir ridwani alaihi wa amitana bil asraril lati autata ladai. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul lamma rujabi habibillahi sallallahu alaihi wasallam laital mi'raj istaqbala wa raqal anbiya wal awliya min maqamatim li aziyarati falamma qaruba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam arsil majid ra'a wa dhima rafi'al abdali su'adil amin salam yamirqa wa rasulullah ila ruhi wa watutu katfi madal mirqa falamma ra'at nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyadhu aqdama ila raqabati sallallahu ta'ala anni falhama wa dha waladuka min asli khasan ibni Aliin wasmu Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Laula anni qatamtu nubuwata bika lakana walala ba'du fasyakara Allah ta'ala alai wa qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya tuba laka ro'atani wa wajjata ni'mati thumma tuba liman ro'aka aw ro'aman ro'aka aw man ro'aka li sabati wa ishrin wajhaduka wajiri fit dunya wal akhirah wa wada'tu qadami hadira raqabati ala raqabatika wa qadamaka ala riqabi jamil awliya bila tafakhri wala mubaha walau kanatin nubuwatu batilan iltaha wala nabiyya ba'di. Allahumma ansyurna faqatir ridwani alaihi wa amitana bil asraril lati autata ladai. Wa dhaharat alayati radhiyan karumatun kasira wa istaghasu bi siram wa jaram fi hayati wa batafati fi rasadal min jadi sallallahu alaihi wasallam wa maral ghasu yaman fi miqlatan baru muslima wa nasraniyah yatajadalan fa salal ghasu an mujadalatihima fa qala al muslimu yaqul hadal isabiyu inna isa salam afdalu min nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa naqul ban nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdal fa qala al Sri Nasrioni biayi dalilin nasbuta wadilatu Isa alaihi salam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Isamu inna Isa alaihi salam kana yukhjil mauta wa qala al-Ghasin lastu binabiyyin bal min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ahyaitu maitan anubitu binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Isamu na'am wa qala al-Ghaswarina qabran dar cari maram litarafat lan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farahu qabran atiqa faqala al-Ghasul lil Isawi inna Isa alaihi salam bi aikana kamin kana yukhatibul maita qina ihya'i faqala al-Isawi jawabi kana yukhatibu bi qaulikum bi nilai ta'ala faqala lahul Ghasul nasaibatal qabri kana mughniyan fid dunya in aratan ukhya mughniyan fa namujibul lak faqala na'am fatawajjal Ghasul al qabri wa qala kum binni fangsakal qabru wa qamal maitu khayya mughniya falamma ra'a nasraniyatil karomat wa fadla nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslama yatil qasi azami radhiyallahu anhu wa nabi barakatihi wa amadana bi asrarihi fid dunya wal akhirah amin. Allahumma ansurna faqatir ridwani alaihi wa amitana bil asraril lati autata lada. Wa kana radhiyallahu anhu yalbasu libasal ulama wa yatafailasu wal basru fi awar kabul baglata wa turfa'u baina yadil ghasyiyah wa yatakallamu ala kursin al wa kana fi kalami suratu wajar wa idza ra'atul qalbil qasi khasya wa idza ra'aitahu faqad ra'aitan nasa kullahum wa idza marra alal jami yaumal jumati wa qafan nas bil aswaqi yas'aluna Allah bi khawaijahum wa kana lahu sitwasumtun hasanun radhiyallahu an wa atau radhiyal jambun min ar-rafidati bi kufatan muqitatin maqtumatain
wa qalu lau kulana ma fi hadzal kufatain wa nazala minal kursi wa wadha yadaihi wa qala fi hadhi sabyun muqad wa amrabna abdarajat bi fatha fa fataka faidal fi sabyun muqad fa amsaka bi yadi wa qala lakum faqama ya'du thumma wadha yadu al-ukhra wa qala wa fi hadhi sabyun la hadabi wa amara bi fatha fa fataka faidan fi sabyun faqama yamshi fa amsaka bi nasiyati wa qala lau utfaqat wa tabuanir ridhi ala yadayhi radhiyallahu an Allahumma anshur nafaqati ridwani alaihi wa amitana bil asraril lati audata wa kana radhiyallahu anhu la yu'adzimul aghniya wa la yaqumu li aqdimul mawra wa larkanid daulah wa kana radhiyallahu sudah yamshi bila wa ila rusul ajati fi majlisi radhiyallahu an wa ja'at imratun Syamsul Qadir Jilani radhiyallahu anhu al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kanasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bi walati wa qalat la inna bi hadza syadidu ta'alluqu bik wa qabila syekh wa amara bil mujahadati wa suluki tariqis salafi fara'ad ya manaqilan musfaran min asal jiwasar wa ra'ad yaqub ya syair fa taqalat al syekh fa wajatan baina yati inam fidatu fihi illa mutujadati masruqa fa qalat ya syekh ya wa taqulu tujaja wa yaqulu ya syair wadha syaikhu ya talatil idhami wa qala laha qumi bi idnillahi ta'ala ladzi yukhjil idhama wa yaramim wa qamat tujajatun fasahat la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqala la syahida sirapunuki hakadha falyakul masya wa marad ala majlisi radhiyallahu anhu kitatun da'iratun yamin syiddat tirri fasokat fasyawasat alal khadirin faqala syaikhu ya rihu khudir khadir al sahadil khitati wa waqala waqta maqtu antaras panajan kursi wa khadabiyati wa maru alaiha wa qala bismillahirrahmanirrahim fa khayyat wa tarsawiyatan bi nilai ta'ala wa nasu yusyahiduna dzalik Allahumma nafaqati ridwani alaihi wa amitana bil asraril lati autata ladai wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa huwa min bab dzakatus bin amir kali ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kullu walinan qadami nabi wa qadami jadi sallallahu alaihi wasallam wa marafa nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu ila wa tu qadami fil madhi ladzi rafa qadamahu minhu ila yakuna qadaman min adami nubuwah fa inna la sabila ila yanaru gharu nabi wa kana radhiyallahu anhu yaqul alaihi sulagu masyayih wal jinnu lahu masyayih wal malaikatu lahu masyayih wa ana syekhul kul wa izzati rabbi la tajalu yati ala rasi murid wa muqib wa walim kasyabat ratu fil masriqi wa fil maghribi lama tatu yati ilaihim wa analikul manasur likul man asura man kubim jamnya sabi wa murid wa muqib ila yaumil qiyamah akhudhu bi yati kulama hayya wa maita fa inna farasi musrat wa sayfi masyhur wa rumqi masuba qausi maudur wa nabari wa mufawiqa wa sami saibah li khifdhi muridi wa ghafil ana narul muqada ana salabul akhwal ana bakhrum bila sakhil ana dari waqti ana mutakalam fi ghairi ana al mahfud ana al malkhut ana al mahfud
ya sawamu ya qawam ya ahlal jibali dukkat jibalukum ya ahla wasa ya ahla suami utimat suamikum aqbilu ila amri minallah ya rijalu ya abdalu ya abdalu ya alfal halummu ilayya wa khudanil bakri ladzi la sakhilalah ya azizu anta waqidum bis samai wal ard antal kabiru jabbar mutakabir wa anal fakiru fakiru dalilu la ilaha illa anta wa izzati rabbi inna su'anda wal asya yuraduna alayya wa yukafuna ladayya wa inna nurani fil aqil mufid mahfudhi mukim ana ghaizum bi khari ilmil qadim ana hujjatul lakum ya mal ardi ana naibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa warisu tajusaran tutu salimu alayya wa tubrin bima yajri fiha wa kadza syahru wa kadzal usbu wa kadzal yaum wa kana radiyallahu yakul wa man istaghasa bi kurbatin kusyibatan wa man nadani fi syadatin murjatan wa man tawassala bi fi hajatin qudiyat hajatu fa idza sa'altumullah ta'ala fas'alu bi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabatul asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ighfir lana dzunubana ya Allah wali walidina wali muallimina wali masyayikhina wali auladina wali azwajina wali talamidina wali azbaina wali man ahsana ilaina wali man asa alaina wali man lahu hukukun alaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ya Allah inna nas'aluka wa natashafa'u ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa natawassalu ilaika biwaliyyika sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an tubarika lana fi a'marina wa an tubarika lana fi auladina wa an tubarika lana fi dzurriyyatina wa an tubarika lana fi azwajina wa an tubarika lana fi arzaqina wa an tubarika lana fi aksabina wa an tubarika lana fi ulumina wa an tubarika lana fi umurina kulliha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yassir jami'a umurina ya Allah waqdi jami'a khawaijina ya Allah wa balligh jami'a maqasidina ya Allah wa afina min jamil balaya wal masaib wal fitan ya Allah. Allahumma ya Allah urzuqna rizqan halalan katiran wasi'an mubarakan fi. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa azwajana wa talamidana wa ajba'ana wa jama'atana wa jiranana wa qaumana min ahlil ilmi wa min ahlil khair min ahli tuqal istiqamah min ahli ta'ati wal ibadah min ahli sakinati wa rahmah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Allah kita sedaya jamaah menika ya Allah nyuwun nyadong dateng panjenengan ya Allah panjenengan ngapura sedaya dosa kita ya panjenengan ngapura sedaya dosa kita ya Allah panjenengan ngapura sedaya dosa kita ya Allah panjenengan tampi sedaya amal ibadah kita ya Allah panjenengan limpahaken ridho panjenengan ya Allah panjenengan limpahaken rahmat datang kita sedaya ya Allah panjenengan limpahaken anugerah datang kita sedaya ya Allah panjenengan limpahaken barokah datang kita sedaya ya Allah panjenengan limpahaken pangapuran datang panjenengan kita sedaya ya Allah. Allahumma ya Allah sedaya jamaah menika ya Allah panjenengan paringi barokah umuripun ya Allah panjenengan paringi sehat waras ya Allah panjenengan paringi berkah keluarganipun ya Allah berkah anak putunipun ya Allah panjenengan paringi berkah kathah jembar rezekinipun ya Allah panjenengan paringi berkah nyambut damelipun ya Allah panjenengan paringi tetep iman islamipun ya Allah panjenengan paringi slamet dunya akhiratipun ya Allah. Sedaya jamaah menika ya Allah ingkang rezekinipun angel panjenengan paringi gampil ya Allah ingkang rezekinipun rupek panjenengan jembaraken ya Allah
Engkang rezekinipun sekedhik panjenengan katahaken ya Allah. Engkang rezekinipun tebih panjenengan sagetaken ya Allah. Engkang rezekinipun tebih panjenengan sagetaken ya Allah. Engkang rezekinipun tebih panjenengan sagetaken ya Allah. Sedaya jamaah menika ya Allah, panjenengan paringi sehat waras ya Allah. Panjenengan paringi berkah rezekinipun ya Allah. Panjenengan paringi kathah rezekinipun ya Allah. Kangge ibadah dhateng panjenengan ya Allah, kangge ibadah dhateng panjenengan ya Allah, kangge ibadah dhateng panjenengan ya Allah. Allahumma ya Allah, sedaya jamaah menika dalah keluarganipun, anak putunipun panjenengan dadosaken golonganipun tiang-tiang ingkang ahli ilmu ya Allah. Panjenengan dadosaken golonganipun tiang ingkang saleh ya Allah. Panjenengan dadosaken golonganipun tiang ingkang saleh ya Allah. Panjenengan golongaken tiang ingkang bejo donya bejo akhiratipun ya Allah. Bejo donya bejo akhiratipun ya Allah. Selamat donya selamat akhiratipun ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Da'wahum biha subhanaka wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, mekaten mugi-mugi sedaya amal ibadah kita pun tampi dening Allah taala. Dosa kita pun ngapura dening Allah. Donga kita pun sembahyani dening Allah. Muga-muga selamat dunia selamat akhiratipun. Allahumma amin. Mekaten akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.